TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamin Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddinoyi finatawa men golle Fulɓe TV laatake musidɓe no mi wolirani on ɗo meɗen Basse Mansa Diang tabital Fulago finatawa maɓɓe 2026 musidɗo hono wiyeteɗa Alaji Tonga Bari yoyɗo Togo bari ha baton heewa hande ko kawiraɓe ɓen dumene yewtudude andi min nenen ko bari yettete ko ceernoɓe noon a wowi arde programme ji tabital Fulago Gambia ɗo e ngolɗo hono yiruɗa muran ɗum mi yi no moƴƴi sanne so en jokkiri no fof en jiitay sana riwa goɗɗum sa daraki fo a heɓta ɗum waɗi Pulaku no handi mottodira tindina waɗa hakkilloji yitodira ɗum woni tabital ko pour Gambi komi yiiɗo no moƴƴi sanne so en jokkirino gonga komi wi o wolani Ghanien on mi falama yaade Togo kadi de ko tuma invité ton men nde jiɗɗon fof min gara min goni min domi ɗon tan nde mbiɗo on gara fof no min goni caggal min domi caggal Allah wadduɗo jam amin ya rabbi ko an tun iwi Togo eyyi ko min tan ayni no woɗɗine iwde toon waɗa ɗo no woɗɗi sanne bisimilla ma hara mi weltike ko accitoto ɗon waɗon dépense aron tawete ɗon fina tawa Gambia ɗo haray meɗen habbi onon kadi ka noddoto men mi yaha inchallah ala ayi ko jokkude enɗam wala woɗɗade sa jokka enɗam fof a yiita ko gatta somi waɗa ɗo mi yiyatama sa waɗi to amin ɗo mi yiye ni waɗi jokkule enɗam ɗum mawɓe men waɗanno hana ko kayi ɗum no niɗɗo mo toon no yaha koyɗe duuɓi yaha yiya niɗɗo mum tan warta welto ɗum waɗi ko tabital Pulaku no handi jokken jokkodiren enɗam gaɗɗen ko pina tawa meɗen tawate en boppo adaji meɗen fofo mo jarama boyi bari ha baton heewa jokki en ɗan Allah jokku balɗe Allah yo rutto e jaam moƴƴere jarama boyi fofo mawɗo mi yetti no inde Kadijatu Diallo noon ko bari sa waɗi tawa jalluɓe a tawi fuu no toon ko Togo pullo ko nokku fof ni pullo ko ɗo tawɗa fof tan pullo anen jeeyi Afrique mais se en boppi woɓɓe ƴetta en mbawa woppude hande ndo en jokkay fofo mawɗo jarama boyi musidɓe anno mi wolirani on ɗo tum enen jooɗi ɗo min yewtida e hoɓɓe iwruɓe ɓa cakal Gambia fi argol tawtegol fina tawa tabital Fulago mo 2026 musidɗo an kadi kono wiyeteɗa min mbiyetemi ko Ibrahima Cedɗo Balde cukko horejo tabital Fulago international section Sénégal ko yettode nden tan sansata a watta Diallo eyyi mi watta Diallo par ce que ko a wi ko si a wi base yawta goɗɗum ko awa bisimilla ma har ya ari Gambia ɗo eyyi mi wowi arde Gambia soko Kombo soko Basse komin ganduɗo leydi ndi seeɗa kono tabital Fulago programme ji mabɓe hiɗa ara ala oɗo woni first time oɗo woni lawol goo garmi ɗo ta ko invitation arde tawede tabital Fulago Gambie bisimilla ma hono yiruɗa piiji ɗi gila hewtuɗa ɗo alhamdulillah rabbil alamina gogo ko jiimi ko variété o wolno ɗum leƴƴi kewɗe ne ngari so fulɓe kaldi kawri yo kawru so kawri no moƴƴa par ce que hande leyɗe mbaɗɗe fulɓe ɗe fof ɓuuri hen hewde ko fof hirnage Afrique ɗo ɓuuri hen hewde ko fof heeɓi représentant ji gadi arde ɗum tan ɗe moƴƴi accueil o kadi no jaɓɓagol ngol min jettima ɓe gokki men nokkuji moƴƴi min koɗi hen e mbiɗa andi an ko waɗi ha garɗa law ko aɗa andi ho ñamete moƴƴo no woodi e gila nden mbiɗa yiya sahaji goɗɗi balna micro ma jaaha ɗaɓɓa ko ñaama balleje ko balde ɓe andira ɗum non eyyi ko balde gandira eyyi ɓay kono moƴƴi ha joni on kadi on gacci wonde to gonɗon on gari tawti men kono on ɓuuri men awa ko bisimilla ma mi weltike ngaral ma ngal honɗum wajatoɗa sukaɓe e jamanu voilà ko jiyanmi ko tan mbimi so tawi fof wayino Gambie ɗo ni en moƴƴat sabu mi yiiɗo sukaɓe tabital Fulago international ɓe ɗo Gambie ɗo Basse ɗo e hande sukaɓe ɓuuri dolnode ko cuttugol ballon hanki ɓe mbaɗi ɗo final ɓe mbiyata ɗum final ɓe mbaɗi ɗo ballon moƴƴo enɗam moƴƴam waɗama hen e vraiment ko weltare mawde hay goɗɗo hay policier o gaddani hay para o gaddani ko enɗam ɗan tan
ala congo ala gaddo caɗele yimɓe fof ko enɗam gotan keɓɗo rayɗo o emo heɓani o fof ɓe mbaɗi lokkolo ɓe nangodiri kamɓe fof ɓe goni hunde wotere ɗum no welanimi cikkumi noon sukaɓe so nani ko noon tan noɓe paam koye maɓɓe yoɓe gaccu wonde paama ɓe cikka wiide kala ko goɗɗo ko nani nokku goɗɗo ko ɗon ɓuuri moƴƴude ga maɓɓe ala he adunaru ndu o wattu ɗo ha tengti e noppi ɓaleɓe mi wawma wiide sa aɗa suuɓo neɗɗo goto wi pullota on après nde mbaɗa hen kala ko mbawata wadde par ce que kala ɗo jarɗa ɗon a wawata wiyede goɗɗo no ƴattore sago ka pullo ala no mantire ana wayno pullo ɗum ɗon kay ko mantore moƴƴere voilà cikkumi tan si tawi wayino wani ɗon sukaɓeɓe mi yi rewɓe mi yi sukaɓe rewɓe kadi ne gama eɓe ñari ñaragal fulɓe e ɗum tan holli wolde kamɓe jaaɓi saabu so neɗɗo jaɓani hunde o amanta ɗum so neɗɗo jaɓani hunde o yimanta ɗum so neɗɗo jaɓani hunde o fijanta ɗum so noon ɓe jaaɓi ɗum ɓe jiiɗi ɗum ɓe pijani ɗum firti wolde ɓe jaaɓi ɗum awa kala pullo ɗo woni tabital pulago ala section ko leñol foof on to nder fulɓe ɓe noon anandi enen ko funtata en wi oɗo ko pullo masina oɗo ko pullo ɗum ko géographie mi anda siko noon mbiyoton so wiyama pullo fuladu on hoɗi ko puladu so wiyama pullo jimara on hoɗi ko jimara wiyama pullo fuuta on hoɗi ko fuuta wiyama pullo fuutoranke on hoɗi ko fuutatoro awa ɗum ɗo fof si woni ɗum e ko géographie kala so innama tan wiye oɗo ko pullo kala ko pawɗa hen a okki géographie hoɗande makko so yimɓe ɓe no nanguiri hoɗande nde pour wolde min komi leñol dana andu ɗum adi caɗele pullo ko pullo tan kala ɗo mbawɗa wonde ko pullo tan jarama merci jarama onon gondani nde yewtere ɗon from Sénégal pullo ko pullo tan wakkiloɗen yiɗen ko wonuɗen kon haray ɗo mi yetta Samba Gueladio Mbaalo ha France mo anduɗa ko guiɗo tabital fulago mo dari darande saabu ko kanko tambiti Fulɓe TV haray jarama ko jokkuɗon men kon Fulɓe TV jokke men tami yewtida e hoɓɓe ɓen musidɓe no mi wolirani on noon hande ko tabital fulago fina tawa Basse Mansadiane 2026 woodi ɗum noon ɓe mi yewtida e hoɓɓe arɓe ɗo ɓen woɓɓe no fuɗɗa arde woɓɓe neeɓi arde ɓeɗo noon takkanɗo ni joni ɓeɗo naaɓe hoɓɓe Gambie joni kono toujours wonɗo e daaruɗo fewno ɗo no faala andude ko ono woni hoɓɓe aray jama assalamu aleykum haray komin wiyete Abdoulaye Bari e komi woni député secrétaire général Tabita Pulaku International elan irde leydi Sierra Leone a wowi arde hikka noon hono yiruɗa muraɗi ɗi haray tigi tigi e ko wiɗon kon tumi woyi arde programme kala programme Tabita Pulaku Gambie haray toujours men aray himen tawide ɓa haray ko wurnutugol fina tawa donc adi programme Tabital Pulaku International haray main objectif ko finningol namuji men ɗin haala men kan tambitoɗen fina tawaji men ɗin e Gambia no tawa e leyɗe ɗen e tawaɓe ɓen e nder Tabita Pulaku International jokkuɓe ɗum ɗon hitande haray ɓe waɗa ɗum ano rowani kadi 2025 hari meɗen e saare goo ka en wasu hande meɗen ɗo Basse donc ɗum ɗon wolli kadi kamɓe ɓe senditude kadi naynugol tun haray programme maka saare capital heɓe yaade ɓe eggina saare e saare ɗum ko wullugol wondema haray e tigui tigui ko wurnugol ɗum tigui tigui woni wurnutugol e fina tawaji men haray ɗum ɗo min wonani men welo moƴƴa ko ɗum waɗi ɓe nodde tumen noto so haray ko ɗum addi men go tawtugol ɓe tambitagol e supportugol programme o joni noon minen kadi mi hulɗama yaggol Sarlon honde tuma nodditoton men telen to haray Sarlon kadi inchallah nder nde hitande ɗo hande timmata haray kamen kadi min noddini min noddita e fulɓe min fulɓe arnara ɗum fof kadi aren kadi yen kadi fina tawaji men ɗin kadi Sierra Leone tawi fof no nandita haray kadi ɗum no eɓɓa inchallah nde hitande ɗo aray timmata kare nodditali meɗen faalade Gambie kadi yoɓe aru rowani kadi min invitunoɓe kono ɗum ɗon naari programme jano kono haray en gara waɗen programme jano haray en invité e Gambie e leɗɗen fof kadi yen kadi yen fina tawa Sierra Leone par ce que non kadi no joguita tum fota minen kadi toon hitande kene ko maɗa laabi ɗiɗi laabi tati e firnintingol e tigui fina tawaji men ɗin jarama mi sikki mi taƴa ɗo to yewtitete ɓen no ɗuuɗi programme no habbi en ɗo haray ko bisimilla mon ko bisimilla mon o weltanama jarama Fulɓe TV ɗo darani leñol ngol onon kadi on darani fina tawa haray o weltanama jarama albarka jarama boy jarama musidɓe no mi wolirani on noon Fulɓe TV meɗen jokkodiri hen Tabital Fulago fina tawa 2026 wonɗe wadde Basse ɗo meɗen yewta ɗum yewtida e délégation ji arɗe ɗo ɗum onon kadi kono makete ɗon min ko Ousmane Ty Diallo from Liberia. Okay. Liberia. You are welcome. Thank you. Hare o wowi arde ɗo? Gambie mi waɗi arde ɗo mi sikku tun ko wano laabi joyi on ni. Programme Tabital Fulago no tawa e muɗum? Mi ari programme Tabital Fulago laabiji ko ɗum ɗo woni tati. Bisimilla mon kono yiruɗon programme ji ɗin noon?
alhamdulillah programme ji ɗi no yahude no newori moɓugol fulɓe ɓe nokku gotum ɓe laafi sa moɓiɓe a wakkilike aray ko moƴƴere nde tawɗa ko matum wonen hunde wotere fi e yaaru yeeso hara meɗen weltani gambi no etade fi yo fulɓe ɓen woni juɓɓudi wotiri sen hawtodiri gonga ko wiyete kon fitterde ɗum siko pitturgol goto laɓɓinta ko ɓe hawtodira wonan fitturgol hara wawi fittude nokku o laaɓa nam ko noon woniri si en hawtiti en fitti laaɓa e kala ka fokkitanɗen en wawayne wade ko ɗum waɗi min always mi innayi si fulɓe ɓen fof fotti kala ka pullo yalti joni wi no faala laamade si en hawtiti juuɗe o waway heɓude kono si en woni mo be goto e golle korugam be ɗumam haray marsata haray tigi tigi on tabital pulaku si tawi jamma on faami ko juɓɓudi labande fi wallitagol pulaku ngun e hoore leydi ndi nawigol ko afrique to min komi considiri tabital pulaku no wawa united nation ko ɗum ɗon duwa waɗede fiyo yimɓe ɓen fof andu tabital pulaku ko waado ɗuhaygo kala pullo ka o wontiri e hoore leydi ndi te kam pullo on ɗowi o haray ɗowi fof ɓa fewno ɗo miɗa andi no ƴettidirede awa fof meɗen lana kam fof meɗen naɓori yes si ko ɗum waɗi si tawi en jaaɓi ko yo en waɗɗu waado woto ɗuhoɗen ɗon tawa gambien jo jombete libérian jo jombete guinéen jo jombete sénégal si wonen nene goto wonen unite wonen hunde wotere tawata kala ko memmini hara si pullo yalti joni candidat gambi ɗo fulɓe ɓe fof si wawimo wallitade e gundo andi haray marsi haray ko ɗum waɗi wano menen tabital pulaku liberia meɗen wawi hin wiide hande ko men very proud par ce que tabital pulaku fuɗɗagol liberia ko 2022 right 2021 kono hande juɓɓudi labandi e programme fewuɗo tabital pulaku liberia no ɓuuri ɗum pays ji hewɗi mi wawi wiide si ɓe arali premier ɓe ara deuxiéme fi on ɗum hande menen ay tabital pulaku liberia hande hiɓe ƴetti sarse sukaɓe naɓugol ɓe jangga joni si mawɓe ma ala moyen tabital pulaku no sarsi on jannuɓen ɗon tabital pulaku haray ko kamɓe woni responsable jannugol on ɗon machallah because sa wi hiɗa faala lanɗo janggo yo iwe meɗen on tigi janggani iwata e meɗen so wallitiga jande nen haray no moƴƴi haray ɗo weltana haray programme tabital pulaku liberia premier o min wawno dépense de mos $15,000 scholarship jonnugol yimɓe ɓen ɓe jangga ha min wawi ƴettugol woɓɓe goo naɓa yaasi e pays ji yaasiji ɗin sa gayni janggugol université mais naɓama yaasi fi ya ɓeyditu gandal par ce que sa janggi buyi ko yimɓe ɓen dogata ɓawo ma e jonne golle kono sa janggi seeɗa ko an dogata ɗaɓɓa golle minen min yi ɗum ɗon ko jannugo wano hikka ni min wawno heɓude 100 scholarship uji yimɓe temedere tabital pulaku yoɓani ɓeɗo yo janggo fi hon ɗum fi mawningol pulaku ngun e nder liberia hara si iwi ɗon meɗen mari hoorejo aden finuɗo famuɗo kadi wakkiliɗo dépense ugol allah arsikimo jawdi ɓe ɗum ine honorable yousuf bari kanko woni président tabital pulaku haray himo wakkili moɓidirgol fulɓe ɓen fof fi wallugol ɓe no ɓe jangguira si wi ɗon meɗen mari hoorejo laamiɗo pulaku ngun fou e nder leydi liberia ɗum ko alaji baylo supaso ko no woni fula gouverneur on ɗon no kufri foppo hande himo mooɓi fulɓe ɓen holliɓe ko matum wonen hunde wotere ko ɗum waɗi haysi goto o heeɓi programme ɗo o fokkiti ɗo ayiyay ɗo ɓuuri auto nogay capantati no jokkimo fi hon ɗum yo heɓu teddungal joni exemple so wi tabital pulaku gambi ɗo si alaji sidi den fokkiti ɗo on heeɓiɗo mo ko baɓe sappo nogayo mo be ƴetti personnel mum watti ɓawo makko o yeehi o tedday ka o teddata kono si o yeehi kanko tun o jippike ɗon o tedday o teddata haray ko wawgol on stratégie ɗon kala ka hoorejo yeehi yimɓeɓe mooɓo teddinamo tambitomo haray ko ɗum naɓirta tabital pulaku yeeso jarama en taƴay ɗo tun programme ji ɗi no heewi kono a weltanama ko wiya ɗon ko saɗi mum ko tooli waɗe enjoy ha ɓeyɗen miɗa andi tuma joɗɗon wo e meeting ji ɗin hiɗon okkidirde hakkille hara ko waɗoton toon komin waɗa e ga komin waɗata ga kon onon kadi o waɗay toon Allah ɓeydu jaam saabu koye jaam tan ɗum ɗo heeƴi min weltanike Gambia Liberia always supporting Gambia jarama boy musidɓe an ha joni mi andininan ko Fulɓe TV min woni meɗen yewtida tun e délégation ji ɗin kono gonga ɓe ko ɓuraynomin hara ko 50-50 gonga ɓe kono hono min waɗata joni min heeɓi ɗo debbo goto
sabu men simen hewtide worɓe tato men yewtida rewɓe ɗi tato kadi kono machallah fof ko gotum délégation iwruɗo Guinée Bissau ha bisimilla ma ko honno ɗe daroɓe ma faalete andude ko honno wiyete bon min ko Elena Assane Saïd Bari mi innete komi mi tabital pulago leydi Guinée Bissau miɗo ari ɗo e inde hoorejo amen on Alhaji Sékou Oumar Sall pour mi ara mi waɗa mo représenté e ngal dental fina tawa ngal Gambi wowi wadde hitande yo hitande ko ɗum addi men ɗo pour ɓeyditagol ka dental ko noon tigui an a wowi ɗo arde hikka no hono yiruɗa muraadi ɗin bon hikka meɗen yi piiji ɗin hino andu hitande neɗɗo hitande fof si tawi woni hiɗa gollude e a samora he golle ɗen hikka golle ɗen no ɓurti samorde e saabu activité ji buy waɗama he mum football waɗama he mum discussion ɗum woni haari janngol argora noon kadi yo walla fuɗɗorama taw ka jippingol kamilu on yimɓe ɓe juuloy kajuma yahi ka ɗum ɗo jouoɓe ɓen sukaɓe ɓen jouy ka kan ɗum ɗo ka jouete to min iwi ɗon kadi hande gila bimbi meɗen dara texte uji tabital pulagu ko sangano he mum pour min fewna han sanga hara mo ɓe hino yii hoore mum ka nder kaydiji ka nder bindi tabital pulagu gila bimbi ko ɗum e wonno wadde donc hino changement on hino ɓeydade ñande fof ñande hino ɓeydo ñande fof ñande hino ɓeydo ɗo kam meɗen weltani buy gambinaɓe he gonɗon sengol e joni ko ɗum wonɗon janguirde Gambia ɗo ma e leyɗe goɗɗe ɗen ko tawte ɗon ɓeyditorde Guinée Bissau to bon komin woni janggude Gambia ɗo ɗum hino ɗuuɗi andi mi haali no rowani e Gambia no jangguinde men fi piiji buy saabu Gambia darde nde ɓe dari e sengo cosane fulɓe e se ndaare e leyɗe men ɗen ɗo ko kamɓe ɓuuri tinnade ɓari yo en haalu gonga ɓayri kamɓe wi fina tawa on ɗum ɗon ɓe ñiiɓini ɗum ɓe darni ɗum woni hunde nde annduɗa ñiiɓi leyɗe goɗɗe ɗen taw ha joni wawani taw ɗum waɗude minen nde Guinée Bissau taw min wawani ɗum wadde na noon fi goɗɗum saabu laamuji amen ɗin taw wallani men ɓayr neɗɗo yo haalu gonga kala ko watta hara ko laamuji ma ɗin dari kadi wallama wallugol ngol a innata yo o walluma he kaalisi ma o wallama he goɗɗum kono si tawi woni a yiɗi wadde hunde ko a pullo ko yoɓe accuma yo a waɗu saabu leƴƴi ɗin fof mo ɓe no woda ko waɗi fi pullo waɗi leƴƴi ɗiɗa waɗi ɗum addata wondema ko tribalisme wonɗa ɗumantinde te sa daari économie ji Afrique ɗen fulɓe ko gollata en ko no heewi ka sengo économie ɗum ɗen haalata ka sengo économie ɗum kan ɓen haalata hiɗen andi économie on ko fulɓe ɓen jogui ɗum ka aduna ɗum ɗon woloɗo ɗum yo wolu ɗum dande dow hara hulani her sani e nder Afrique on ɗo si en daari kala cenɗe ɗe yaaɗa ka fulɓe ɓen wonani a yiyay hara no wodi ko ngakki e hunde nden ayi ok yani en taƴay ɗo tun saabu ɓe noddi e meeting awa ala baso jarama on salminama golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gondeten golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gondeten sayamen fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men fulɓe